I evo nas, krećemo u novi vlog, novu priču. Boga mi dobra kiša pada. Sad je neđe 21 čas i par minuta. Prošao sam vamo iz pravca slovenske plaže, prošao pored njihovog aperitiv bara, gdje sam gotovo čitavo ljeto prešćedio i da tu Zoricu pozdravim puno, domaćina, vrlo ljubaznu. Zorice, pozdrav veliki za tebe i evo idemo ja novi vlog, nova priča. Pošto sam večero malo prije bio ručak, preskočio i onda sam prije jedno sat vremena tako obilno večero da sam morao izaći da malo prođiram. I vjerujte mi, taman sam izašao sa stana, udario ovaj najveći pljus, a kad dotad je kiša sitno padala. A sad ćemo mi okrenuti kameru na drugu stranu da vidite kakva je Budva i proćemo nekim drugim ulicama grada Budve, da vidite kako Budva izgleda nedeljom posle 21 sat, ima li Ćuka i Vuka i plus da vidite ovu vodurinu veliku i kišu. Tako da ću sad okrenuti kameru, sorry, ali evo tek sad sam uključio low light, totalno sam zaboravio. I evo vidite, ovdje sam sad na šetalištu, dolje se piči, a vamo se ide put starog grada. Evo ga ovdje ovo dječje igralište, vidite, ni Ćuka ni Vuka, to što sam dvoje, troje ljudi sreo i tu legendu što me kolima okupuo, to je bilo sve. Jebi ga, nedelja je, ljudi odmaraju, treba sutra da se ide na posao, a mene malo večera sjebala i obilno jelo, pa ću ubiti jedno sat vremena jedne lagane šetnje. Opremljen sam, imam dobar kišobran. Tako da idemo lagana šetnja, nadam se da uživate u ovim kadrovima, evo neke nove dijelove Budve da vidite. Ovdje se neko šućuri u kućaru, tako da može se svašta nešto i sresti i vidjeti. Boga mi ga pojačava. Evo nas ovdje, pored ovih butika i ovo. Idemo, pičimo polako put starog grada, baš me zanima ovako po ovakvom vremenu još nedelja ima li koga. Evo vamo je pošta, put pošte, ovdje smo sad ispod hotela Budve. Daj malo da se popnem na neki trotoar. Sad može to da ide pravo. Jao, brate. Kako sam popizdio u momentu. Jo, brate, kad me nije bilo muka u ovu tešku jaknu da trčim, da mi ne pobjegne sa semafora. U momentu sam se upalio. Evo nas ovdje pored ovih butika i svašta nešto ovdje u hotel Budvi. Evo sad smo dvije gospođe sreli. Znači broji se. Brojite vi pa mi, ako ste gledali čitav vlog, na kraju recite koliko smo ljudi sreli. Ova baš lijepa terasa. Baš lijepo terasa hotela Budve. Ako ste ovdje šeđeli i ovdje šetali, napišite. I moram pazim ovu kameru. Ovo nije ona za ronjenje i plivanje i kvašenje. Ova se mora paziti. Ajmo sad na drugu stranu. Ovamo pod girosa. Nije valjda već zamaglila. I da, stavio sam joj novi lens. Sad joj je još širi ugao. I sad je sigurno nekolika metra kad gledate to šire i veće. Pa rekao da testiram, a totalno sam bio zaboravio na to. Da, vidim da se skvasilo, morat ću maći ovo i očistiti. Sad uspio sam da očistim malo taj lens, taj malo širi. Nadam se da neće opet upanut koja kap u njega, da će mi pokvariti ovo snimanje. Ako bude zezo, lako ćemo ga maći. Evo, malo da vidite ove dijelove kako to izgleda po kiši, nedelja, 9. novembar. Onako, bilo je danas, čitav dan se valaguzilo, oblačno bilo, čak i bilo nekog vjetra i na momente neki jak sjeverni vjetar, ali
čim stade sjeverni vjetar udari i kiša. Nadam se da nije zamaglilo. Evo nas ovdje s ove strane, ovamo je Perla, preko puta Perle, pozdrav za Perlu. Nismo odavno tu šeđeli i kapenisali, jebi ga, ne može se stići sve. Veliki pozdrav za njih. Mi idemo dalje. Evo da vidite. Ja mislim da uda ja prolazio nisam niti snimao što se tiče ovako ovih noćnih šetnji i vlogova. I moram da pazim da me opet kakva legenda ne okupa do koljena. Zaista prelijepi kadrovi. Radi ova kamera u low lightu, top. Nešto nema puno naroda šedi. Nedelja je. Čak u ovom kafiću 5 ljudi sam vidio. Jebi ga, kući ljudi odmaraju. Evo. Malo da okrenemo gimbal ovako. I sad idemo dolje put Starog grada. Okreni. Gledajte. Maltene, čitav grad ima za sebe. Igranka. Evo ovdje u Hemingwayu ima nešto naroda šedi pod ovu tendu. Ali lijepo. Ne znam za vas da li vi volite ovakve šetnje i da li rizikujete kad je kiša i da li uopšte gledate u nebo kad treba da se date u neku šetnju ili nešto slično. Baš mi napišite to u komentare, zanima me. Ili izađete pa šta bude kao ja. Boga mi, ja da sam znao da će ovako odjednom udari pljusak, ne bi ga ja mrdo. Bolje na toplome i uživati. Sad je ovamo neka gomila. Šta se dešava? Au, šta je ovo, brate? Kakav je ovo skup? Ovo je omladina neka, šta je ovo? Nemam pojma šta se dešava. Ovo su stranci neki. Nemam pojma šta rade. Što su se ovako zgrčili kao Spartanci. A mi, evo nas, u Starog grada, gledajte. Da vidite malo Stari grad nedeljom. Da vidite kakva je ovdje situacija, kakva je atmosfera. Ja zaista ovako volim da prošetam, da upijem malo atmosferu grada i da vidim šta ima. Evo malo da bačimo pogled i na čuveni legendarni Mogran, gdje često volim da šedim i da uživam. Bilo ujutru, naveče, ljeto, zima. Baš lijepo. Lijepi kadrovi. Mi idemo dalje, prošetat ćemo do kraja Vale. Vidjet ću li ići kroz Stari grad. Prosto nevjerojatno da uveta nema. Koja sam ja legenda sa kišobranom i akcija. A ne bi vjerovali da sam gotovo čitav dan radio. Zato sam i ručak preskočio. Ali kad sam se dovatio večere, tu je bio objednom i ručak i večera. Zato morao sam malo se dati u šetnju. Idemo ovdje do Bješe Bermude. I tu sam zaboravio da šedim, čovječe. Da li kog ima vamo? Čujem nešto talasa, eto čisto bačimo pogled tu na Richardovu. Mogren Beach, piše 300 metara. Da, talasa, dobro. Evo vamo. Pudavale i put Mogrena kafiće. I nadam se da sad u low lightu vi vidite nešto. Ovdje za moje oko gotovo mrtvi mrak. Ja od mora samo vidim ovo bijelo. Evo, nadam se da i vi makar nešto vidite i čujete.
jer ja sam to sve uključio u low lightu. Vamo je Astorija, naravno. Boga mi dobro talasi šamaraju, baš dobro. Evo me ovdje ispod Avale, sve vidite, gledajte, iza mene stari grad, ni ćuka ni vuka. Ali dobro je, sad je kiša stala, pa mogu da nastavim lagano ovu šetnju i ovaj vlog. Razmišljam se da sad prođem kroz stari grad, ne znam ima li svjetla, ali ajde proću da vidim, baš me zanima kako je to nedeljom. Ma idem ja prođirat kroz stari grad, ništa me ne košta, da vidim baš kakva je atmosfera nedeljom na večer. Malo da prođiramo, snimimo. Neću puno da pričam, hoću da uživate u ovim prelijepim kadrovima. Ovako kišom okupanog starog grada i ovoga kamena, gledajte ovo. Morate priznati da imam dobar tajming. Sad je malo stala kiša, pa rekao, ajde da malo prođiramo i kroz stari grad. Koliko je ovo sad? Tačno 9:30. Šta ovdje radi pizzerija i to je to. Boga mi je dobro zamirisao, ali džabe, sale, jeo si, nemoj mirisi da ti zazivaju. Evo nas ovdje na ovome trgiću malom. Gledajte ovo, kakva ljepota. Kakva ljepota. Evo malo da vidite ove čarobne ulice starog budvanskog grada. Ovako kupane. Nadam se da fino ovo snima. A boga mi prethodni dio nisam snimao u low lightu. Ne valja. Sad smo vidjeti. Idemo dalje. Moram da pazim kameru od ove kiše i da mi je ne skosi. Nadam se da će vam se sviđati ovi kadrovi. Ne znam, Boga mi za vas, ali ja uživam. Maksimalno. Baš uživam. Opet je počelo strcka. Moram otvarati kišobran zbog kamere. Nema, znači ova dva momka sreli. I sad ovamo čujem neke ljude. Ovdje se jede i ovo. Nedelja je to, nedelja. Ovo kad ne radi ništa nedeljom, tačno zombi gradovi. Šta je potvarano nekih malih objekata. Mustafa hadi yağmur yağıyor. Evo malo ovamo parking. Da prođiramo sad i marinom. Eto, nadam se da će vam se i ovaj vlog i ova priča svidjeti. Evo ga cucko nečiji. Boga mi je odlučio da se skvasi. Ovdje imamo, šta je ovo, ni kao ponte neke.
Da, ovdje ona velika barža. Da li barža ili brod onaj dan što sam snimao sa dizalicom. Da. Eto malo da vidite. I budu kišnu iz nekog totalno drugog ugla. Tu je Šangaj restoran. On radi dolje, ono na ćošku radi gdje sam vidio neke strance. Kamin zapali na sredinu i griju se. Ali mene ovo lijepo. Ovo mi je lijepo. Jes da me ova legenda na početku malte ne upalim kameru kupala do koljena na ovu jednu nogu kroz onu malu ulicu, puni gas, ali eto, malo sam se ismirio, u momentu se iznervirao, ali stvarno kakvog naroda ima nekulturnog i bahatog. Vamo Fisherman, piči neka muzika. Nadam se da uživate u ovim kadrovima. Evo sad kiša stala, popet povećava. To vam je more, to vam je Budva. Ajde sad odavde da bačimo pogled. Da vidite malo ovaj trg, sad će brzo i praznici, novogodišnji, božićni, pa ćemo malo ako Bog da i to snimiti. Da vidimo te kadrove i to, koliko će naroda biti. I pravo da vam kažem, nemam ni pojma ko gostuje ovdje za praznike, ali evo da vidite ovaj trg, sad kako izgleda kišom okupan. Ali uda ćemo proći, što da ne, pored Fishermana. Nadam se mi neće putići copyright. Ima tu gužve, tu je ta omladina šela. Ti stranci, da. Neka organizovana večera. Vidite vi kako su oni to zaštitili. Od kiše, dobra priča. Dobro. Ovo je Michael Jackson. Da, kad već ide to, vidio sam novi trailer za film, neki njegov rođak glumi njega. Baš mislim da će taj film biti bomba. Napišite mi u komentare ko od vas voli Michael Jacksona i njegovu muziku i dijela. Evo malo da bačimo pogled na ove brodiće. Mada sam ono kad sam jednom išao i šeto, pokazao sam vam sve to, ali evo da vidite iz ovoga ugla kad je mokro i kad je kiša kako to izgleda. Evo vidite kako pada ovdje na ovo svjetlo, sitno, a kvasi. Tu smo i dalje kod ovih brodova, barki. Nećemo dolje ići jer smo išli, idemo sad ovdje i da polako završamo ovu šetnju i da ja bježim, da se sušim. Sad je ovdje mrkli mrak mene, a ja mislim da vi to puno bolje vidite na kameri. Ne znam koji bih još dio Budve mogao proći da nisam prošao s kamerom da bačimo pogled. Ajde ne snimam ovo isto, ajde u nastavku ako budem prolazio nekim dijelom koji nisam snimao i pokazivao. Snimit ću vam, evo Sole Mio, vidite kako svijetli. Gleda koja voda, koja lokva. Evo ima nešto naroda. Sad. Ali mislim da to ništa nije naš narod, no sve stranci. Ovaj dio vam nisam sigurno snimao. Ovaj ovamo dio. Preko puta Jadrana i Krsta, pa ova mala uličica, sigurno će neko prepoznati preko puta ovoga gradilišta i ovdje gdje ovo kako se zove Gufo i kafić, restoran Fontana. Hoće li kad ova gradilišta se pobudi završiti, samo da nije znat, jer ovo stvarno grozno izgleda. I ona vamo velika zgrada i ovo Porto Budva, baš me zanima. Evo vidite. Lovče banka. Nastavljamo. Tu smo preko puta toga restorana. Sad idemo ovdje pored ovih poslovnih OVS-a i
Intersporta i to. Vamo gdje ti tu. Nisam vam ovo pokazivo i snimao. Malo da vidite i to. Mako sam onaj lens još širi od ovoga. Svako malo magli, ne mogu ga stvarno skidati. Pa će biti prilike da ga koristimo. Pa ću malo prošetati s ove strane. Da vidimo ima li koga tu na terasi od ovih kafića. Evo nas, preko puta tih kuva. Vamo i ovih kafića. Ima ponešto naroda, šedi, uživa. Sve se vraćam u priču nedelja, jebi ga. Nedelja i onda ljudi se spremaju sutra za posla. Vjerovatno oni besposleni šede. Tako da. Evo, pojačaj. Pojačaj, skvasi me sad još više. Evo se polako primičemo. Nadam se ovu low light da dobro vidite. Evo ga Babalu. Pozdrav za Babalu, legendarni. Ja mislim da tu mi od prvog dana volimo da šedimo. Ja i moja ekipa. Vamo bješe pošta. A to ima, boga mi, bravo. Babalu popunjen top. Bravo. Ima naroda i ovamo sa druge strane u City. Mi ćemo ovuda obirat. I boga mi smo poveliki krug napravili. Taman pičimo tamo u Slovenske odakle smo krenuli. Od aperitiv bara. Ali nadam se da uživate u ovim kadrovima. Samo da mi ne skvasi kameru. Ja mogu biti mokar, ali kamera ne može. Eto, Budva u jesenjem kišnom danu. Da vidite kako to nedeljom izgleda. Boga ima fino naroda u City. Bravo. Palazzo. Boga mi da se nisam ovako za kiše opremio, pa mislim da bi bio mokar posle 5 minuta. Boga mi dobra šetnja, ne znam ja koliko sam koraka ubio. Evo nas ovdje u ovu uličicu, pored ovoga parkinga do Volija, ovoga velikog. Eto, kad mi je već na usput tu do bulevara, ajde da ne idemo tamo na Slovensku već ovuda. Ovo vam nisam snimao nikad u ulicu. Sigurno neko je koristio smještaj ovuda u komšiluku. Tako da eto i to vidite malo. Moram da pazim, brate, na ove vozače. Da me opet ne okupa kakva legenda. Sve se vraćam, ali sorry. Kad sam mokar s jedne strane u kompletu. Ali sad ne pada neka velika kiša. Ono sitno pada i pada dosta, ali nije ona neka proval oblaka da pravi veliku količinu vode, ali opet ima puno vode na ulici. To ne znam da li ne može da otiče ili nema kuda, ne znam, ali baš je velika količina ovih lokvi i ovo i boga mi ako nemate kakve čizme ili dobre cipele, dobro ćete noge skvasiti ako krenete ovakve šetnje ka ja Budvom po ovako lijepom i sunčanom vremenu. Evo sve vidite, kad ga pada, baš ga pada. Hvala, zaslužio sam veliki broj lajkova i komentara, makar zbog ovoga što po ovakvom vremenu idem i kvasim se. Evo sad ću ovdje na semafore pa ću polako kroz Majinsku i to je to. Idemo sad, prelazimo, za nas je.
Boga mi će ovo za kraj biti ovoga vloga i ovoga druženja ove kišne nedeljne noći. Da vidite malo kako Manjinska izgleda po kiši. Baš ono zanimljivi kadrovi. Puno reklama, puno svjetala. Ja se sve nadam da će biti dobar kvalitet. Dobar kvalitet. Evo sad ima nedeljom u Manjinsku da se bira parking s desne strane gdje god hoće. Ja ne znam još jesu li krenuli ono da naplaćuju preko njih poruka i ono. Nešto uopšte to nisam ispratio. Mada sam mogao to pogledati, napravim poseban klip u vezi toga. Naravno, Manjinska poznata po ovim restoranima, brzim hranama, palačinkama, smajli, ovdje ima doner neki. Čuveni relaks je tu sa desne strane. Lijepa je Manjinska ulica. Vazda, vala, mene bila lijepa. I vazda je ljudi cirkulisalo uda i ljeti i zimi. Evo vidite, ima nešto naroda, šedi večera. Tako da, zanimljivo. Nadam se da imam zanimljivo koliko i mene ovako prođirat. Ja sam posle dugo vremena u ove sate po gradu. Pošto sam totalno promijenio neke navike moje. Rano liježem, rano ustajem. Ovo je noćas bio izuzetak. Jebige kad me večera tako opučila. Morao sam da djelujem odmah. A bilo mi se prespavalo, pravo da vam kažem, čim sam se tako bio najeo, odmah me pritisak bio zveknuo da sam samo se naslonio, zaspao bi u 3 minuta. I onda bi bilo ujutru 3 da budem budan. Ka budala kaka. I onda brže, bolje oblačenje i šetnja. Eto, malo je ova velika kiša to pokvarila. Mene nije. I evo, praktikujem kad god izađem da kamericu ponesem i da vama ponešto zanimljivo snimim. Evo da vidite, možda se prisjetite. Tu imamo Has. Znate, ja sam pravio klip i za to. Tako da, eto, nadam se da i vi malo uživate. Makar koliko ja. Znači, nastavljamo. Evo, sad smo preko puta, to je prolazimo pored Megije, ove velike u Manjinskoj. Ovamo Pekara Evropa. Uskoro, ljudi, očekujte konačno drugi dio, druga epizoda najboljeg bureka u Budvu. To se već danima priprema taj video. Tako da i to očekujte. Sigurno će vam biti zanimljivo da gledate kako ja jedem bureke i ocjenjujem. Evo, malo da vidite ovaj kvart. I tu ću do Gvozdenog mosta jer tu živim na 50 metara i to bi to bilo. Što se tiče ove priče, ali rekao, ajde, kad već prolazim da snimimo i garden i taj kafić tu pored da vidimo nedeljom kakva atmosfera, ima li koga. Evo nas, prolazimo preko puta gardena i Tatea se gleda sport, ove velike televizore, neka fudbalica pa da je li ovo stalo? I eto, ovdje je rijeka, to je svoj potok na buju od ove kišurine i ovdje ćemo se ljudi na ovoj raskrsnici igrati razlaza i završavati ovu noćašnju dugu šetnju, dugu priču, dugi vlog. Nadam se da ste uživali, da ovo podržite i sve što treba da odradite. I eto, imate veliki pozdrav od mene, odavde s Gvozdenog mosta, Manjinska ulica Budva i želim vam laku noć.